kasih putot agenda pandangan lo. Jadi tumlong Central Committee aku kimi kecilan Central lo kacing malam kasan dan tapi maklangko nasi laswaku Central cuma mai kula pen konsum pak sekretari presiden han agenda yang mana Tuhan sekretari presiden ini Tuhan kacau langsung demokrasi mana bangke itu Central Committee ya presiden hai Omsan Rokia lang instantly. Dapat tinggal cepat ni cuma presiden kini lo senten dalam santai pohokan kami hantamnya kacui pasti. Kami rindu. Terima kasih untuk komite sekretari lo. Akhai komite mo lang hantamnya kacui hantamnya kacui pasti. Central Committee Presiden akan dia lang itu ngalo ng kibang silangan committee lang nanti dari calon pemula si hot ang dengang tulo na lang strong yes aldi lang deben lambat pun nanti hai dong kiring di pasi ada tenggo lama jaya oleh bahasa apa itu Manda France, Manda Longdacing di club, ayam nong di food district dan extended amai. Apa do pon mai cari pon mai putihar, abeneli tum kacing hon nong. Iprang ki bang jilang eli tum hanang kijam ponji tu kan eli tum atau gawe cing wai cing sai pen, eli tum nang kijapon anok be tum han bini eli tum kalcu pot, a program ko hisab lo. Sinangati tongdum Central Committee Presiden Omsan Rompi kihar apen General Secretary Sumiti Mungkihar apen VP Atul Singh Teron apen kato kawe Dam Branch Pentenglok District Pentenglok apen Bob College Union Body Pentenglok apen hi kiwang branch kari soija Pentenglok la sinililam than thepran kachisong kadam pa jolo kadok asili tum ding bisa khai kya be eli tum peglong isma na tum ding bisa hai mine le tum social media pentenglok eli tum la soda lam ding ro da kese tum kopi si mandet luma pula so rat tum kisiman la so opposition bang dokok ta hai kamela bang eli tum mangku nang ne eli tum kese tum bangke konar ma kisung jo dakli li tum ge kaja Lason situ. Lasinom sitame elitum puthot elitum anok pe nang klang thulo elitum anok pe tum pima nang getha nang gimumpon jo soteng mangse elitum claim dam si elitum kibang silangani elitum timang kese ke hopet bangke itum kaki chumuni kaki reng nang ji tumat ha bong asong kasi elitum kese min na thepi bangke elitum hempre kan thim laso hempre long letik itum sang nang ne kwa seme elitum kesota kasi laso seme paplenji pulote non nang li neli ma elitum kato ka ve no art layong si elitum paplenji pulote elitum ke dat hini ke thama tuado elitum theglo government han abe kitun ben kachisong laso bangkado ele kaman ke hotel kachisong lapado apen kachitan ben kachisong jo lapado lasili tum theglong lo hele kaman ben kachisong nunda non pinyani bangke government na long mane adi chirunang ko ate bangke ele tum government ele tum hanang lang lo ele tum akali ele tum hanang pipe boy pit sitame Eri cirung pen ili tum gopi lo le gitu non ili tum khai yang nanti ili tum bangga kontroversi mate ili tum abang thang ale thelong le non tu gidamtang pumro tari ka chief minister bang lo song tok mari cirung numpa cek dan kiron bula so cek bangke poisa cek le kiron gali langdam baka bode Asia certificate lage la bangga ari ki ko
Hela tum ningkan piyong si chong hi he ekdam silent munit kemeti krong petik pulote la so poisa long pute. Lata alang tum personal ikon lagi thap takali bang lage da konsil ikon si thapi thap. Ote la som si cukai bo. Sida me kache song atwa pulote eli tum bangge che song hit nai. Kache song eli tum history le nangdam kusida me Meghalaya pentenglok di la Nagaland state tum kilong pentenglok ni jono angton kami kache song pentenglok. Even la Telangana state kipi kusida me ajuda rat minister pentenglok MLA pentenglok kami kache song. Asi tum KSA bangge kache song bangeng ton. Kanton lo pulote pina dik bangge eli tum akhai bangge non ki songole andro senang songi. Basili itu awe sita meli itu modify nang kok lo mate itu dem kon nang kok. Kasi itu kan bi tungge mane kiceng angko se kam krong ko jada philo te lam da fra. La bangke eli tum bangke chali nam ne lo nang no. Eli tum ka chisong bangke chisong se tik ko de khai reng la bang se ning bangke tu. Lo kam na ko ka hai. Uthot Ilikhan Central Committee extended meeting of resolution pada district law akibat pelanggar Hanapore Depot dengan polpon pini nipai 9 April 2022 perpai ini arti kang sam KSA Central Committee Office conference hall law KSA extended amai ini pondok bangsa mai long ke hai long singkiling vice president ahin pensi mai jepahem pondok bangsa mai akihai Thomson rong PX GS ahin pensi mai alam thi lapen agdi pachinia sai angdeng en pon bangso mai long upai ke mepen hemprek ti somalong kardop chi lapen nang ke japon ex MP Lok Sabha Jointo Dr. Jointo Rampi lapen CPML HPC secretary lapen HTC members ampar da KSA BDs are lightning link kami mai long chitong pen mai artina ki mai long are sigit pen it hanji mumaki house long katago we chitong sir penapi separa alam si are sigit pen deng ono resolution number 1 house long chitong sir penapi karbi khai long ri la pen hem prega farman ke song hot ke pang tang on ruji aphan akihai Thomson Rampi president KSA Central Committee la pen akihai Sumit Timong general secretary KSA Central Committee leaders Rohan aphan arjap ono resolution number 2 bini ke pha KSA extended amai Rasmet ke hilidom ex president KSACC akihai ajak recruitment break ke hang apen ai long ria perman ke songa long nang harda phone simyun rong par alam di KSC ben chipati tango labang so ka chipati ya amaya long KSCC CPML HPC HSC apen KSC aro kadoga we doan da me alang di man peng pen chipati du resolution number 3 adu si ka chiparai phone to non ki wan di ni phai rege from April early Cheng si Central Committee mai hapon. Bon hello, resolution supply on kan. Kasi ini bangso district extended. Amai lo nak citong dulu. Branch team pen. 14 inch. Kasi district wise mati lah branch member secretary president pasti malam so aku konan itu bangso aku tak. Makanya itu branch lo isu ke boy. Hek pen. Cepat report CP pasti aport itu apa yang masuk ke besok kita kami untuk kan pacini lo pasti manja branch aset kecil nanti bersedia kami anak itu pen rasakan lo untuk buat ceng lo untuk sana kita kami bajai pasti aport itu manja branch presiden akan kami lagi nanti Branskin pasta me abor bigji untuk baca sip pasti tuh nih gitu sip bigji pasti Terus juga orang yang ini tuh manja kisung koi alam magare thampi kok aku tadi dia pernah awak manja kisung magela song manja long kisung magge bilo potang ke cingri re tado manjang kange azad weapons tame
Cerap itu nih, cerap tuh numpang no. He, mungkin than merason sih aku jadi than punang kok cingri son teh than pun long son teh. Ayat tak kisah musik sih kan. Tapi nonton bang, kisah memang lalu cingri klaim mah mungkin tak tuh. You ason lot hitam tuh son sepen masih anu tinta. Ini nangkong. Si dia kisah malam kan, apa dinam deh loh. Ada yang tak kita itu malam apa. Para Manja Branch, isu di bos, itu masuk ke Cisong kamu loh. Ini rumah. Ini kan di Branch asal pasti apa dulu? Fransi mai cari itu akan hero department dulu ini anak forest. Kasi report kan yang di prepare turi deh, kami ya sonsoni sung mando ni itu members along ati yang dong ke branch pen kedang kan tu kasi lah kami dia ada demo pak branch on pakai lama lo beli Coba paro, sehingga itu Branch asal Supaya pen ambil saja, sehingga Branch pen bagai. Kau punya supaya Branch asal ya? Abe. Romir Dandu. Romir Dandu, Dandu, Luar Hajan Branch, unit Supaya satu, apa sih apor pilih foto? hari. Ini tuh Romir Dandu. Jadi ini presiden kami di tentang presiden arsitek sama arsitek engineer dan kami itu ada loh kami mana bang isi isu tentang dan ini tumbang bangke ini amai lo sonda ni presiden novel kasu di sonda lagi le tentang kecar bangke pakai muda Mane aku itu tang tu nang dem kelas yang dalam tangan bang iklan tam kami bisa kami nona bang bor pen muncul atau masih nona bang iklan long kami kenangan iklan juga asal kami ada bang le bertanam kali si kami ini melihat si itu bisa si Anda mana klaim rap kan teman tapi tentang si do Eropa ada teman ke dak aku ngahem aji ngahem aku tengok persona do teman itu aku isi kami aku ribang di kerjaan lo masih kita arong sedang ke asal si normal ke ini teman kita inovasi presiden inovasi pingpong lo teman dia Coba paro. Alias kami ada pun, semua kira-kira ini ke atas jalan, tapi ini jadi tempat jatuh tuh.